Yes, mwifurije igicamunsi cyiza ndetse mwifurije kugubwa neza ubwo kandi igicamunsi biraterwa naho uherereye. Harimo nabo nifurije umugoroba mwiza, nabo nifurije kugira ijuru ryiza. Ubwo biraterwa n'igice cy'isi uherereyemo, cyane ko mu bice bitandukanye twese tutaba turi ku masaha amwe. Uko byagenda kose araba ubugoroba araba ubukeye, ndetse hari nabo ari ku manywa y'ihangu. Reka rero gusa mwifuriza kumererwa neza aho udukurikirana hose uherereye, ndetse ngushimire kuba warahisemo kujya ukurikira ibiganiro byacu. Reka rero nkubwire ko tugiye kugaruka ku makuru atandukanye, ariko nkubwira ko njyewe nitwa Storyteller, umutangazaji wa habari RPG cyangwa se Rocket Propelled Grenade. Ningiye tugiye kubana muri iki gihe gitoya ariko cyuje amakuru y'ubwino. Nubundi ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niho tuba twerekeje mu makuru atandukanye, by'umwihariko ari ku rugamba kubiri kuvugwa. Ariko mbere yuko dukomeza, reka by'umwihariko hano hari amakuru ari kuvuga ko nyuma y'agace ko muri Masisi, inyeshyamba z'umutwe mu 23 zamaze kwigarurira nanone utundi duce dutandukanye, turimo uduce twa Busoro na Kanja. Ubwo ndi kugira ngo mbere yuko nkubwira hano imirwano ubu ngubu iri kubera, mbese amakuru ubu ngubu ari ku rugamba, kugira ngo mbanze nkubwire uduce byamaze kuba confirmed yuko M23 natwo yatwigaruriye. Izi nyeshyamba rero ziyobowe na Sultani Makenga zikaba zigaruye utundi duce twombi nyuma yo kutwirukanamo ingabo za leta ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa APCLS bazifasha ku rugamba. Kugeza rero muri iki gitondo amakuru ari kuvuga ko M23 iri mu birometero bibarirwa muri 5 uvuye mu gace ka Kashebere gaherereye mu rugabano rwa teritwari ya Masisi n'iya Walikale. Uyu mutwe kandi rero ukaba ruri mu birometero bibarirwa muri 80 uvuye muri santere ya Walikale, ndetse no mu birometero bibarirwa mu 150 uvuye ahakorera sosiyete icukura amabuye y'agaciro ya Alpha Mining cyangwa se Alpha Mine. Alpha Mine rero akaba ari ibirombi sosiyete y'abanyakanada icukuramo amabuye y'agaciro biza mu byambere bicukurwamo amabuye mu bwoko bwa gasegereti. Ngira ngo rero wabyumvise ko nagira ngo nkusangize ku byo M23 ku duce tundi yaba yamaze kwigarurira nyuma y'aka gace kandi kitwa Nyabyondo. Aka ngaka twakagarutseho cyane, niho imirwano imaze iminsi ibera. Ariko rero by'umwihariko reka tugaruke mwubwira ko muri Masisi hari agace kitwa Rushebere, ndetse hakaba n'agace kitwa Kashebere. Aka gace kitwa Kashebere rero kakaba gaherereye hano muri Walikale. Mwubwira yuko kandi nanone ari uduce dutandukanye, nk'uko hari aho usanga Kichanga muri Nuza muri Rucuru, ndetse na Kichanga hano muri za Walikale. Tuba ari uduce dutandukanye. Ubwira ko rero imirwano ikomeye ubu ngubu iri kubera ahantu bita Bihambwe. Bihambwe n'ubundi utu twose ni uduce n'ubundi dusatira iyi teritwari ya Walikale. Hano muri Masisi niho hantu hamaze iminsi habera imirwano ikomeye cyane yo mu rwego rwo kugira ngo M23 ikora ikintu cyitwa amasukura, cyane ko hari abantu bamwe bazi ngo M23 yamaze gufata utu duce twose. Oya, M23 irimo irarwana n'inyeshyamba nyinshi. Nivuga inyeshyamba nyinshi, nuvuga ngo M23 irimo irarwana na FDLR hano muri ibi bice bitandukanye byo muri Nyiragongo. FDLR nayo yanze gushiramo, ndetse irimo irarwana na APCLS cyane cyane muri tuno duce. Ndi kukubwira nk'imirwano irimo iraba kuri uyu munsi iri kubera Ibihambwe, ndetse n'indi mirwano iri kubera hitwa Bukombo, n'imirwano iri kubera hano Walikale centre, kuko none M23 tayari Walikale naho yamaze kwerekezamo muri centre ya Walikale. Ubwira ngo aha hose rero nkanga Bihambwe irimo irarwana na APCLS, ndetse no mu misozi ya Karuba hano muri za Masisi naho n'ubundi irimo irarwana na FDLR, irimo irahunga nayo yerekeza muri ibi bice bya Walikale. Ubwo ngubwo rero ngubwira ko noneho hano za Walikale noneho neza irimo irarwana n'imitwe yose yihuje, harimo uyu mutwe n'ubundi wa APCLS. Inyeshyamba zaho irimo irarwana na FARDC irimo hano
nabigize akarakajya irimo rirarwana na FDLR yamaze kuhagera. Ndakubwiye ngo M23 hano ifite ikintu cyitwa akazi gakomeye cyane. Mu gihe rero hano bihambwe ngo urugamba rwambikanye ni mu misozi miremire rero iri hano muri santere igana kuri santere ya Bihambwe, ariko M23 rero bikaba biri kuvuga ko iri kwanga kwinjira mu santere kuko iyi santere ngo ituwe n'abaturage benshi. Ni santere rero ikorerwamo ubucuruzi ndetse igakorerwamo n'ubuhinzi, by'umwihariko rero iyi santere ngo mu migezi iyikikije rero ngo niho bamwe mu barwanyi ngo barimo abari gutinya kurya isasu ngo bamwe barimo bariroha muri iyi migezi, bamwe ngo bakoga bamanuka cyane. Bivugwa yuko ngo hari nabo ingona zirimo zirariramo cyane ko ngo uyu mugezi ushobora kuba urimo ingona. Ngo ni urugamba rero rukomeye cyane rwahereye mu gitondo cyo kuri uyu munsi, rwaba ari urugamba ruri kubera hano nyine muri ibi bice nk'ubwe bya Bihambwe, ndetse rwaba ari n'urundi rugamba rurimo rurabera ahangaha bita Bukombo ndetse n'ahangaha muri za Warikare no mu bice bikikije iyi santere ya Warikare. Cyane cyane rero ko ibi bice byose ari ibice by'ishyamba, ishyamba rikomeye cyane ngira ngo mujya mwumva yovuze ngo Kongo akenshi na kenshi igizwe n'amashyamba. Niko bimeze, ibice bidatu usanga ari santere ntoya ituwe, ariko ibindi bice byose ari amashyamba. Nuko nguko rero bimeze muri aya mashyamba ngo M23 ikaba yamaze gufata by'umwihariko imisozi iri strategique, ubu ngubu irimo irayikontorora, ariho yateye imbunda zayo, cyane cyane rero ya mbunda izwi cyane ku izina rya SBG9 cyangwa se ya mbunda akenshi aba FDLR bakundaga kuyita ngo ni shitani, bavuga ati none mu 23 ubwo bamaze gutera shitani hariya, ati mwitonde mu bazenguruke cyangwa se mukate mu bindi bice. Ngo shitani rero mu 23 yongeye kuyitera muri iyi misozi ya za Bihambwe ndetse na Bukombo, ndetse irimo irageza gusheringa mu bindi bice biherereyemo za APCRS na za Nyatura, zose ngo zibamereye nabi. Ni mu gihe kandi imirwano itari muri ibi bice gusa, ahubwo imirwano iherereye ngo no muri za Kamanyura, ngo isasu ryongeye kongera kubyuka rivuza ubuhuha ahitwa Kaziba. Aha hose ni hejuru ya Bukavu, ngo imirwano reka duhera nga za Kamanyura bivugwa ko Wazalendo ngo zanze gushira hano muri Kamanyura, cyane ko Wazalendo n'ubundi hari imirwano ikomeye irimo irabahuza na FARDC, barimo bafite ikintu nakita kutumvikana hagati yabo bombi, cyane ko Wazalendo baba bashinja FARDC ngo kunanirwa urugamba cyangwa se guta urugamba no kutarwana. Ibi ngibi rero bituma Wazalendo bahora bashyamiranye na FARDC, ngo hano rero muri ibi bice byose bizengurutse Kamanyura, cyane ko M23 iri muri santere ya Kamanyura, ariko ngo bikaba bitabuza Wazalendo bari mu bihande byayo cyangwa se bayikikije bari mu misozi abacukuye indake gukomeza kugabaho ibitero. Abenshi hari abagaba ibitero bagamije gushotora M23 nk'uko birimo biragenda muri iyi misozi yahitwa Kaziba, muri ibi bice rero byo hejuru ya za Bukavu. Ni ibitero byitwa ibitero shuma bigamije gushotora umuntu no kumenya ngo aherereye hehe, no kumenya ngo ese tubateye batabara ari bangahe. Ariko ubundi ibitero byinshi birimo birabera cyane cyane hano muri Kamanyura ni ibitero bigamije gusahura, aho bano bagabo ba Wazalendo na FDLR barimo barajya mu misozi ngo inzara ikabicirayo, ari nabyo biri kubera hano muri Nyiragongo, aho FDLR zirimo ziramanuka mu baturage hano za Kanyarucinya. Inyinshi rero ngo zikaba zirimo ziraza zije gusahura. Ubwo rero ngo ibintu bikaba bimeze nabi, by'umwihariko ngo muri Nyiragongo muri Kanyarucinya biri kuvuga yuko ngo abaturage barimo barapfa umusubirizo. M23 irimo iragerageza gukontorora bino bice, ariko nanone kubamaramo biracyari ibibazo. Ubwo ngubwo rero twari turi hano Kamanyura nkubwira ibitero shuma bya hato na hato bya Wazalendo barimo baraza gutera hano muri santere ya Kamanyura, batera mu 23 abenshi baza gusahura, ariko ngo mu 23 irimo irabivuna bishoboka. Ni mu gihe nanone rero ahangaha witwa Janvier Karayire
akaba ari umuyobozi wa APCLS, ngo uyu nguyu ngo yongeye kubwira Tshisekedi yuko ngo bongeye gukenera intwaro kugira ngo bongere kurwanya umwanzi cyangwa se kwivuna umwanzi wa 2023, cyane cyane ko uwitwa General Masunzu bivuga yuko ngo arimo no guhunga nyuma yo gutumizaho indege ya Sukhoi ubu ngubu irimo iragaba ibitero mu Minembwe. Biri kuvugwa yuko ngo M23 yagerageje kujya kumuhigaho yarari, ariko ngo bagasanga yahunze, bagasanga atagihari. Uko nguko rero niko M23 yamaze kuzenguruka iyi misozi yo mu Minembwe kugira ngo izahite ininjira muri Uvira. Mubwira ko rero ikibuga cy'indege cya Minembwe ubu ngubu cyamaze guhindurwa intabire. Ibi ngibi bikozwe n'indege ya Sukhoi y'igisirikare cya Kongo cyangwa se FARDC irimo iraza kugaba ibitero hano mu Minembwe. Mubwira ngo rero M23 birimo biravugwa yuko ngo ishobora kuba yamaze kuzenguruka iyi santere ya Minembwe n'ibice byose byo mu Minembwe, ndetse ngo ishobora kuba iri muri aya mashyamba igira ngo ize kumanuka ihita izenguruka neza ibice byose, ndetse n'inyeshyamba zinde zishobora kuba ziri muri ibi bice. Ubwo ngubwo nimvuga inyeshyamba ni ziriya zirimo ziratera nanone abanyamurenge, zirimo mayimayi zirimo zirafatanya n'iyi ndege ya Sukhoi irimo irarasa abanyamurenge kugira ngo zikomeze kubatsemba. Mubwira yuko hari amafoto tuba tudashobora kwerekana, ariko by'umwihariko abantu baba muri WhatsApp, mu magurupe ya WhatsApp, ndetse harimo n'abari bakoresha cyane urubuga rwa Twitter cyangwa se X. Ngira ngo aya mafoto aturuka mu Minembwe mujya muyabona, ngira ngo umuntu ukuntu Sukhoi yiheruka kubatwika, ndetse n'izi za Wazalendo na Nyatura na Mayimayi bose baheruka gutwika abaturage hano mu Minembwe bakabashiririza. Ibi ni ibintu tudakunda kwerekana, ni ibintu tudakunda no kugarukaho cyane, ariko ndakubwiye ngo amahanga agomba gutabariza aba baturage bo mu Minembwe. Ariko M23 amakuru ntarahagaraho neza, ariko nta makuru arimo aravugwa, ari kuvugwa yuko M23 tayari ishobora kuba yamaze kugera muri iyi misozi ya Ndondo na Bijombo, ndetse no hejuru muri iyi misozi ya Ngoyemano, no muri iyi misozi ya Tumungu, no muri iyi misozi ya Turambo. Aho hose M23 biri kuvugwa ko yamaze kuhazenguruka kugira ngo ize neza hano mu Minembwe, ndetse bizanayorohereze kuba yamanuka hano za Uvira hose ikubita umwanzi. cyane bivuga ko umurundi yari yamaze kwikura muri iyi mirwano, ariko nanone ngo kwari ukwijijisha kwako witwa Neva byavugaga ko yamaze kohereza intumwa ziwe kuza kuvugana n'u Rwanda kugira ngo u Rwanda rube rwabwira M23 kugira ngo nimara kubwira Uvira neza izirinde kuba yatera Bujumbura. Ariko ibi ngibi ngo bikomeje ko bibyubusa, ngo umurundi ntari kumva ahitwa Runingo ngo ibintu bimeze nabi, ahitwa Kiriba, ahangaha hose ahitwa Sange, na hano hose ho n'ubundi ni muri za Murenge, ngo imirwano iracyakomeje. M23 ngo iracyakomeje kubatega mbushi, ngo kwa kubatega mbushi rero ngo birimo biratuma nabo batizera yuko bashobora kuba baretse kurwana, ngo mu gihe batekereza ko ngo ibiganiro bigikomeje. Kingwengwe biri kuvugwa yuko imirwano ikomeye cyane, ngo M23 biri kuvugwa yuko ngo bari gushaka kuyisohora muri ibi bice bya Kingwengwe, ahitwa Kawesi, ahose yamaze kuhigarurira. Ariko ngo abarundi bababujije abahwemo, ni mu gihe kandi ngo abarundi bari babeshye ko bavuye haba muri santere ya Uvira ngo bagiye muri iyi misozi ya Kawezi. Kumbe ngo benshi muri bo mu barundi bari basigaye batega imitego hano muri santere ya Uvira, ndetse no muri aya mashyamba ya Kawezi, no muri izi nzira zose zatema, ngo kugira ngo M23 niramuka imanutse igiye muri Uvira igende ihura n'imitego igenda ibaturikana, cyane mu nzira bazakoreshamo imodoka. Ni imirwano rero ikomeje hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nako hano tuvuye hano muri Kivu y'Amajyepfo, ariko hano n'ubundi no mu majyaruguru za teritwari ya Rubero, aho hose Mambasa,
aho hose imirwano ikomeje kuba imirwano ikomeje kuba mibi cyane. Niko muri Nyiragongo aho hose n'ubundi isasu rikiri kuvuza ubuhuha cyane cyane muri iyi misozi yo hejuru y'inyuma y'amabere y'inkumi ngo M23 ikaba irimo irahanduramo. Nuvuga ngo ntago ari imirwano irimo irakoresha imbunda ziremereye, kuko hano ari imbunda ziremereye n'abantu bari muri ibi bice byo mu Rwanda baba bazumva, ahubwo ni imirwano irimo imbunda zoroheje by'umwihariko ngo za Kalashnikov. Ni imirwano rero igamije guhashya FDLR zanze kuvamo hariya. Gusa andi makuru aravuga ko mw'abantu mwe umugabo witwa uyu muyobozi ngo ashobora kuba hari we FDLR akaba atarapfa. Bantu mwizeye ko uyu muyobozi wa FDLR General Omega yapfuye. General Omega biri kuvugwa yuko uyu mugabo agihara atarapfa. Ibyo ngibyo nibyo FDLR ziri kwigamba. Mbese reka dutegereze turebe ikiri buve muri iyi mirwano, dutegereze ikiri buve muri ibi bice. Tugiye wenda mu makuru avugwa muri diplomasi, mbere yuko nsoza nakubwira ko abahagarariye Kiliziya Gatolika ndetse na Anglikani muri Kongo bahuye na Perezida Joao Lourenço. Amakuru avuga ko ibiro bya Perezida wa Angola byasobanuye ko itsinda ry'abahagarariye aya matorero ryahuye na Lourenço kuri wa 10 Werurwe 2025, rikaba ryari biyobowe na Perezida w'inama y'Episkopi Gatolika Musenyeri Fulgence Muteba. Abahagarariye Anglikani nabo rero bari bamaze iminsi bazenguruka ibihugu bitandukanye baganira nabo batekereza ko batanga umusanzu mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ni urugendo rero bano bepiskopi barimo barakora ngo barebe ko hari icyahinduka, ngo barebe ko hari umusanzu cyangwa se hari itafari bagereka mu kugarura amahoro muri iki gihugu cyabo. Intambara ho zamaze kuba urudaca mu gihe cy'imyaka 3 yose. M23 ihanganye n'igisirikare cya leta ya Kinshasa ndetse bafatanyije n'abafatanyabikorwa babo cyangwa se indahekana zabo. Ni amakuru rero akomeje gucicikana, ariko nkubwira ngo mu minembwe n'ubundi mbese ngira ngo nakuzengurukije uduce twose, ariko mu minembwe naho imirwano iracyarimo. Reka tukomeza tubakurikiranira amakuru rero aho rero mu mugoroba tuza kuba tubagezaho andi makuru aza kubagezweho muri uru rugamba. Reka mbashimire cyane, mbasabe gukora subscribe kuba tarayikora, mbasabe kujya musangiza abandi ibiganiro tubagezaho, ndetse gukora like ni ingenzi, subscribe byo ni ingenzi kurushaho. Reka mbashimire cyane rero, tuze gusubira no mu yandi makuru aza kubagezweho, yaba ari amakuru ya politiki, umutekano, ubutabera ndetse n'andi atandukanye. Tuze gusubira nkubwira ngo ndabakunda cyane, namwe kandi uko mudukunda natwe niko tubakunda.